Pridruži se zajednici neverovatnih start-up priča. Raising Starts program ti donosi podršku na putu do globalnog uspeha. Međunarodne mentore, do 15.000 švajcarskih franaka bespovratno. Radionice i treninge, savremeni makerspace, vidljivost i mrežu startupa koji dele iste izazove. Podigni svoju ideju na viši nivo kroz jedinstveni program podrške. Tražimo radoznale kreativne timove koji tragaju za promenama u svim industrijama i razmišljaju globalno. Istraži neograničene mogućnosti razvoja svog biznisa. Prijavi se na www.ntpark.rs. Tvoj globalni uspeh počinje ovde. Program Raising Starts kreiran je kroz projekat Tehnopark Srbija 2, podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova koji podržava Vlada Švajcarske konfederacije.